Kabamut batang ha kasenam arjar abstan kimi kikis thamai san prateli. Point. Sampai prateli. Kabamut total bat arjar afun rio kabamut kami prapo santeli. Prapu santeli. Jala da kalong kumta. Kabamut tang ha kasenam arjar arfusan arfun rio. Kikis hapo ka jingelam ga jongpi kumi ia mencat songgalo. Kedon haduk prapu santeli. Kamu kila abun lagi kita kikis, tang apa arslam, kimi kikis haduk prapu santeli. Kamu kila long palat. Kamu kani ke tem ke pemerintah kani ke babun kisa. Toh, melilai, ngaku aban tip. Nak kini kikis, baru apa ke tem ke jongpi kumi ia mencat sekolah. Aku aban tip. Kat nu teli kikis fila job. Ya so. Hapo kan kesenam arajar absan atun rio. Aku aban tip. Kat nu teli kikis fila job. Kumka ST komiti lani kumka krisikam. Hi kikis hi hapo high court kamla te ban ong kata kat nu teli ke job kan mang kamdi tak madan thama. Ka job kis ni urem. Ngimla ban ong kata mano ba job mano ba rem di. Nama sometimes em hapo court kalong kumta. Kaba kadon kaki ke bang chwa ki ba ke isi ki kam sign ladang idon kam armut ki brio kumi kikis armut ke napo executive member badi ban sign. Ada ya dal po hente kilap ba ka fol kadi jong ka jani te ki na hai ko ki pawan dia seni ban ra be ta te mat yo ya kata armut ki executive member ban sign te kakus kaki la dispose no kalong kumta. Lani kanu ken cuba kemede hapo kasnong katau tekadi kasnong kata wan pej yakani lada ka hai kut ka pepak beng no pishap kasnong ko kan ni kadi kan jong fi ban pej kumta te kumta kala chu dispose ben kiki siki dom kumta gen ti ban ong ban job ban rem ti ngathare ngamla fi ban jubah ka ba mentate